export जो चल्ला पळय that is of Sezagoa group. So they are the people who are transporting the iron ore and they have got their own barges. So basically our barges are not required by them. But it's a business which they are doing. They have taken requisite permissions from the district administration. Yeah, so district administration has given them the permission. On the basis of that, they are transporting. So crew जो हा तो गोंयकार आसता चडसो त्यांचे गोंयकारच आसता कित्याक सिदागोवा कडेन जो क्रू आसा पळय दे आर ऑल मोस्टली लोकल पीपल आणि दे आर गिवन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हॅज गिवन देम कंडिशन्स दॅट हाव वॉट सेफ्टी प्रिकॉशन्स टू बी टेकन कितें तांकां सेफ्टी कितें दिवपा जाय दे शूड नॉट गेट डावन फ्रॉम द बार्जीस दे शूड नॉट मिंगल विथ द शोर पीपल सो दे शूड रिमेन इन दॅट थिंग आणि सगळे त्यांनी केअर घेतल्या अँड इट्स ओके दे आर बिजनेस इज देर now the third boat येताल्या we can start our barges also for them if they require. So we are prepared to give our members barges also. आमचे 12 बाजे 12 नाही 17 बाजे आमचे रेडी आसा. So we can also start. So with our crew if they require cargo असपा जाय the cargo movement should happen. So if cargo is moving out it is good for India, for Goa also. At least some money will come into Goa and India. फॉरेन शिप जरी आयली न्ही जाल्यार बाद जेन्ना तांचे सायडीन वता ओके ताका सायडीन वचना ते म्हणजे एक ट्रान्सशिपर आसता सो ट्रान्सशिपर ट्रान्सशिप द कार्गो फ्रॉम द बार्ज टू द शीप सो आमचो त्या बोटीचे संबंध ना अनलेस बोटीचे कार्गो आसता पळय बोटीक केन्ना क्रेन आसता तर बोटीची क्रेन असल्यार वी हॅव गो अलॉंग सायड पण आमचो तांचे संबंध काय ना बिकॉज दे आर एट 14 meters हायट वी आर एट 1 meter हायट सो वी डोंट कम इन आमचो त्यांचो वर्कर आमच्या वर्करांचो म्हणजे बाज क्रुवाचो आणि शिप स्टाफाचो कांयच संबंद येना आमी थंय एक बाज वचून ते घेतात बोटीक ते दे हॅव देअर ओन ग्रॅब्स त्या ग्रॅब्सान कार्गो काडटा आनी खाली जातकूच आमकां धाडपाच म्हणून सांगता सो मॅन टू मॅन कॉन्टॅक्ट इज नॉट देर नॉर मशिनरी टू मशिनरी कॉन्टॅक्ट ऑल्सो सो इट इज एब्सोल्युटली सेफ ऑपरेशन्स and everything is okay and we have given all the I think they have given all the safety items. If we are given to operate the barges also, we will also do the same thing.